No, we were four. 4. Yes. That's you. That's me, Moloto, Lebu, and Alice. Was it registered? I'm the founder of Latgak. These people who are claiming Urbana Kibona Latgak, but Tlile Naba Sokochi, but this boy, Moloto, he came to me. Armakura Uwima. Akhamate. Yeah, Akhamatech. Overfula kwa yeng over ke mopheme. Wa bona ke motho ile o thusa ikokobetse man. So Lebu o tlile le dilo tsae. A itshwaretse sa itshwaretse. Ngwana la bantja ke khona. Yeah. But I've never suffered wena cappuccino. Ke goletse ka motseng wa o ba le microven. E lule mamta ke tsa o shumisha because one tina. Le nna ba re thusitse bo Julius Malema man. Bo John Mbe ba re thusitse. And Moloto went with the batho ba Cipro ba reng No chaba fela mololo. dia nga chaba ngwana mona aga ga fum Loki. Moloto yolo ka Moloto are a di pitcha Latgak. He came to me. Wakey. He came to me. The wakey jo go ya ki sheta batho. I don't care ka tsona. Why o sa tsosi bana ba ga o tsosa ba motho mongwe o ile wa ntsha mo di camera. Tse romele mololo. Aba moromele mbombola yona go. Agro roma kwena. You'll account. Welcome to another episode of Just Talk with DJ Cappuccino. Today, we have a regular friend of the podcast. This is the first person coming back for the second time on our podcast. This is a historic moment. And I think it's one thing that we've been waiting for. Narendra Makura, Achi. How are you, my brother? Hi. Ke shabu ka besina. Yeah. Yeah. You look exhausted, man. What was happening? Tajuku? Ke da. You look exhausted. What was Agena lo ga bothata. Mm. Ke do emela di putshiso ke di arabe. And Kacheko, ne? Aribuchis say, look at you. Yeah. We just let you talk on Just Talk with DJ Cappuccino. We just let you talk today. Age khono bolela ke se butshisho. What's with you say, Lone? Yeah. But good, my brother. The last time you were here, we spoke a lot about your history. Yeah. We even touched on the history of Polokwane itself, where Polokwane is coming from, how you were sadly moved to make way for the industries, and how sad it was to leave your chickens, sheep. Then you had to go to Kasi, now start a new life. Yeah. But today I think we are going to talk about your professional work as a community builder and as someone who's also running a center to help our people, mostly, especially those who are affected by drugs. Yeah. So I want to pick your mind on what are the current challenges you're facing at your center, or from whether in the center, whether outside, whether government, anything that comes to your mind about the challenges that you think we need to discuss. Yeah. Obana cappuccino ne. Let us be straight. Taba ya rehabilitation a se taba ya papadi over taba ya mang le mang. Taba ya rehabilitation ke taba yeo baneng e lebane community ya botsebotse, e lebane setšhaba, e lebane baetapele, e lebane mekgatlo ka meka, e lebane di-business people gore ba thushe ka yona because bana ba lebaleng ka kua go rena ka mo diriepo cappuccino a se bana ba makhuraite ke bana ba rena ka moka. So boipilo jo bo nka bo dirang nkare a re šomišaneng ntho e re ishothang kudu ke tshwaraganyo le di-business people le baetapele ba rena le government ya rena go ka tsentšha letsogo go thuša bana ba. Yeah. Because ge bana ba batletše ka kua ge e kebe se ka ba mogau wa modimo ba ka kua go nna ge ba batletše mo ditseleng ke be go diragala eng cappuccino.
ba bangwe ke be ba tshwerwe, ba bangwe di-hash ke be di reversitše ka bo bona, ba bangwe e ke be ba bolaile ke community. Ke dilo tše dintši tše di ka direga. Problem kore ge ntho ya drug e seng ke ya tsena ka lapeng la gago, ka tsogile o e bone. But the moment e ka tsena ka lapeng la gago, o ntse o ine le di-electric fence, o ntse o ine le sethunya, mara ge e ka tsena ka lapeng la gago, o tlo kgona go tseba re drug ke eng. So go ya ka nna Cappuccino, e be e do nyaka re thušaneng le government, re thušaneng le ba kgoro ya sephodisa, go bona gore bana ba ba borena, baratho ba rena, dikgaitšedi tša rena di ya dikolong. Go boima ka monte, go boima straight. But how did this thing start where you feel like now you must really represent Patwa? Because now I know you from, even I still remember very well, there's a certain order, a quotation that I sent, and you also sent the quotation and you got the order. That's how I got to know you first time, because I was asking, who did you give this order to? Then Barba Filewe. I know you from that side, Monerwe, like the quotation and stuff. And suddenly you're helping people. But in my understanding is that it started as a crime fighting for you. I want you to give me that history if you can still recall how it started, with who, how did you move from crime fighting to what you are doing right now, running a center to rehabilitate people who are addicted to drugs. Okay, Cappuccino, this thing, go ya ka nna, ke kgale ke le ka mo gare ga yona ya go lwa le crime. Ke kgale ke sebaka too much. Gane yalo nkare ke na le 35 years ke lwantšhana le this thing, ke le ka gare ga yona, ke lwa le batho ba go rekišetša bana ba rena di-drugs, ba go ba rekišetša dilo tša go se tsebalega. Ke direla bana gore ba ye dikolong, ke make sure gore kua di-complexing bana a ba tla le di-complexing ba apere di-uniform. This thing ge ke ithoma Cappuccino, I still remember ke thomile le Ntate Kunutu, may his soul rest in peace. Ke kgale re lwantšhana le dilo tše, ntho e ntshwentšeng too much kore government a seng ke ya tsentšha letsogo gore thušeng go lwantšhana le dilo tše. A seng ke ba bontšha lerato mo baneng ba yang dikolong, because dilo tše be di direga ka metlha. Re ipotšiša rona ba government, di-leadera tše tša rena a di kgone go bona botlhokotsebe bo bo diregang na. Dikoloi tša batho di a utswiwa, bana ba bannyane ba fola di-drugs dikolong, ba tlhabana ka dithipa dikolong, di-vene tša rena di busy di rwalela dinyatse di-samente, gore o founela police station lepodisa le ilo betšha dipere, vene ya rena ye mekae-kae, a gone thušo e re e hwetšang. Ke problem e re e hwetšang ka mo setšhabeng, Cappuccino. So as people we need to stand up and unite gore re stope ntho e diregang ka mo nageng ya borena. Mara ntho e kgolokgolo ye o e botšišitšeng Cappuccino, ke gale re thomile ka mošomong, ke gale kudu re thomile, ba bantšhi re ba tsentšhitše, ba bantši ba fitlhile mo re fitlhileng gona ka baka la gore re ba tsentšhitše, re ba fitlhišitše. So you know re batho ba no bolela too much, they just talk too much. Wa tseba re go le motho ile wa thushiwa, wa tsentšhiwa, wa fitlhišiwa somewhere, leboga, humble yourself. Because mo ke lefaseng tša lefase di a fela, nka se ke gantšhe ka dilo tša lefase. So now, crime fighting.
Okay. Then now I believe that you are running. What is the name of your organization? Makura Rehabilitation Center. Makura Rehabilitation Center. Yeah. For you to lead there, I believe Ntate Kunutu, may his soul rest in peace, you worked, but that was crime fighting. For you to start the rehabilitation, how did it start? Yeah. Because I also, when I check, it's like you are part of Latgag, or you were part of Latgag, or I'm the founder. I'm the founder of Latgag. I'm not part of Latgag. I'm the founder of Latgag because these people who are claiming gore bona ke bona Latgag ba tlile mo go nna ba sokotse ba thangetse ba kgopela go šoma le nna. I was the only person having an office ka Seshego, having computers, having office furnitures. They came to me. You know, batho ba borwa a ba tsebe gore go diregileng mo Polokwane. That is why ba re go direng ba no bolela dilo tša go tsebalege nonsense fela mo social media, because they don't know who is Makura. Who is Makura? So you founded it, they came to join you. Sgagak se thomile ke nna. I left Sgagak and opened Latgag. Wa bona Cappuccino, when coming to this yang kwatisha yang shishimisha, because le batho ba ka Seshego Limpopo ka moka wa ka reng a tsebe o taba a dule mo Limpopo, ha dule mo Limpopo. Nna le Ntate Kunutu be re tsena mo go sa tseniweng. Every day, every blessed day, be re hwetša stopo kae se latlhilwe, be re hwetša koloi tša batho re di bušetša go banye ba tšona. People just came from nowhere. Motho a thoma gore yena ke yena mamma, ke yena the founder of Latgag, ke yena mamma what. That is nonsense. That is bullshit. We call it nonsensical. Ke matšhila nto we. So they took Latgag from you. They didn't took Latgag. Nna ke no togelang, because nna ke goletše ka lapeng la Thapelo. I'm not a stupid. Ke tolo le ditlaela tšo baneng ke di thušitše, di tlile go nna di gamathetše. Wa bona ya motho ile o thuša ikokobetše man. Le rena ba re thušitše bo Julius Malema man. Re a ikokobetša mo go bona. Ba re thušitše batho ba bantši. I can call names. Bo John Mpe ba re thušitše. Why re tshwanetse gore re ketie ba Mageta? Why re tshwanetse gore re be le Mageta? Ke motho ile o thuša ikokobetše. So how many people came to you after you started it? Lot of people. About 15 rehabs. No. Not the number of people you dealt with ka over rehabilitation. I'm talking about the number of people who joined you as directors or managers. I don't know what you call yourself in owning or working on this project of rehabilitation. No, we were 4. 4. Yes. That's you. That's me, Moloto, Levu, and Alice. Yeah. Okay. And then Ntongwa was it registered? It was registered with our names, and Moloto went with Cipro. How do you unche Makura ke le monno mo kaka unche karga company without my knowledge? That is fraud. No, a se ba mbet. Angusha. Ke dilo tša o diwa ka bokhukhuni ba dipelo tše dimpe tša go ba le boloi ka mogare. So Moloto asala loan. A se direng? Alincha asala loan. A se Alincha from Cipro document. No, a kere ke bo pelo mpe ba gage. Ape motho a ene le pelo e mpe will do dilo ka leswising. O ene le pelo e mpe, o na le pelo e mpe, we will never beg you.
Yes, I want chronological order of how things go re follow my viewers to follow this. No, let me just put it clear, ne? Yeah, but Moloto, yolo ka Moloto, are a ke pitcha latkaka. He came to me. wakey. He came to me. The wakey jo go ye ke sheja batho. I don't care ka tsona. Why o sa tso bana ba gago tso shaba motho mongwe o ibile o ba ntsha mo dikemereng tso shaba gago o tseba mang gore ba gago le bona ba tsuba tso shaba gago ska tso shaba bana ba motho mongwe o ba ntsha dikemere o tshwantse o ntsha bana ba motho mongwe dikemereng a bone gore bana ba motho mongwe ba botlhokwa. This boy Moloto, he came to me a re Makhura go boima a kgamathetse. yeah a kgamathetse. I still believe, I still remember over fola kwa ye ngwe ba re ke mo pheme ye be itsubiwa ka nako ya COVID. Anna, I was the first person o mo rekela 20 ya kotli. I was the first person to put bread on his table. I was the first person go mo ntsha ka re ga leraga ba gotse ba gage bana ba ba tlhoje digolo ba o tswella bo Pitori bo Joburg o ba mpotsa ka bona re a ba mo tlhokomele. He called them by names. Mamotashi ba ba di ile tlhoje digolo ka re dipatšane ba tetse mo khotho ya gage ba mo dietseng pele. He must remember Moloto gore ke mo tšere kae re topilo e re le so le rena bo Makhura re topilwe ra beiwa somewhere ka Sezulu ba re wa ngithathala wa ngibeka la. So wena o to kgang o to koba letsogo le le go thusitseng. You're very stupid. so a le ntsha ka bokhukhuntswane Ka bokhukhuntswane a sala le one. a šala le wane le ba gabo. Then what did you and Alice Lilebo say when you? No, I agree we are clever. And a se re belege re sokotše. A se re belege re sokotše. I've never suffered wena cappuccino. Ke goletse ka motseng wa o ba le microven ebile mamta ke tsa o šomiša because wa ntsena wa nšišimiša le mae a ke sa ja senka sokola. Yeah, I'm here to help the people and ge o sa ikokobeletše nna you'll meet me on the way ka thakana le nna papa. Okay. Which year was it? Halin Chamo CPRO document. This 2 years back. Then one or go 12 Lamudi. Tše dingwe di ntwa cappuccino a se tša rena ke tša modimo tše dingwe di togeleng man a se dintwa tša rena o taba di go balawa ba ka intensive ka phoso dintwa tše dingwe a se tša rena. What was the role ya Lebo? Because Lebo also has a Lebo Ladgak or something. No, Lebo le yena o tlile a kgopela botse ebile a kgopelela a ngwana o la bo bantše re alright a ine le koloi tša gage. Hey, ke kwa ba re bile na le thusha ka gore koloi tša lena ne sa sepela botse. No, na ba nkgoditše ka everything. A buka ba re koloi ya lena ne No, I'm driving Golf 6. I was driving le van ye ke ileng ka e fa Moloto. Wa ikwisha I talk. a itlhoka kitima ka yona le sešego sela mamotha batho ba sešego ba go monwa ba go mo kgopela ditšhelete ba tlhogo digolo ke bona ba bolela ditšhila ka Makhura. They know gore I was the first person, young boy, go dia strike ka sešego go bitša bakgekolo ke ba lwela metlhagase le metsi. I was the first young boy go bitša meeting. Mara mamothe ba bona motho a emeletše a topile disente ko a thusitše ke bo Makhura ba nagana o kare bo Makhura ba ketia batho. I've never nna ka gae ke gotše go le bose se nka ba ka bitša le bo mmae wena. I'm drinking cappuccino. Wa tseba re I'm 51 years old now. Wa tseba re bo mma senke ba mpona ke tshwere biri senke a ke tsene ka gae ka bethantšha mabati a ke itie le boithatelo. You know, chaba fela Moloto. Ke dia nka tšhaba ngwana mona a ke gafe mo ke batho bao baneng modimo o testa ka bona wa ikwisha. And if you're not brave you're going to fall.
bari tše dintšhi man di ithutileng go reila ka koloi tšaka man ke bari tše dintšhi tše di tsebileng jose ka baka laka ke bari tše dintšhi tše be ke reng e ke di-driver ya jose ba bona toll gate ba re ke road block ba sa tsebe gore ke eng Ba ntho e. tšhogile. Ba tšhogile man ba motho ba nyako nkwela ka godimo dibari tše ke tsošitše batho ba sa tsebe le ATM. Na my reward wena cappuccino, my reward is in heaven. The reward tša o fiwa ke lefase a ke di nyake. A ke di nyake le gate. My reward is in heaven. Because for me, go tlhokomela community, it is a calling. A se ke no itopa kua le kua. It is a calling. Tše ba di bolelang ke matšhila fela. Ene batho bana ba no bolelang so. No one have ever at the mom I'm face straight. Ke ta matter gore gafe. A o no ile am face ke no ba bona mo di Facebook. Hey Makhura o bona ye moloto a rekile Porsche e Makhura ke tetse le faseng Porsche nna. Ke tšitše ke Porsche mo lefaseng. Oh, so Lebo o tlile le dilo tšae. A itshwaretse sa itshwaretse. Ngwana la ba ntše ke gona. Yeah, A seng ke apalla ke selo mo bophelong. yeah. O no ba thakane le Satane, a thakane le tšela le tšela. Le ra bjang le ra tlhakane le Satane. Jo no mathata a thakanang le ona. Meleko e meso ya o fišetšwa dikoloi, o ka fiša koloi ya mosadi mona. Why do you have to ban koloi ya mosadi? O e fišetšeng. Le re sa tsebe gore ke mang ane jalo ka gobane a ke re dilo di sa le ka court. Mara o fišetšeng go le monna wa botlhale wa go tseba nnete o e fišetšeng property ya batho. Ka Ntombo go ina le batho ba about 8. Ge ke be ba swele ka kua. And I don't think gore court ye ya polokane e bereka dilo botse. That thing is ke attempted murder. Whoever burnt that house le moši wa bolaya kere. Bo ine le masea ka kua. I don't think gore ba bereka botse batho. No, whoever did it, tshwanetse khumana. No, ba tshwanetse gore ba mo tshwara. Yeah, tshwanetse ba mo tshwara ba mo charge. So far, there's no progress. No, ke no go ba re motho o tshwerwe. A ke tso. Mara whoever a tshwereng a tshwara. Mapodisa ba ka se no lata o se o di selo. Le no go ba re o na le motho a tshwereng. Yeah. Yo. But you know what I'm worried about now, that you mentioned, Keore, I thought you were getting support from government when you are running this rehab. And now I'm noticing that it looks like these people, you are even relying on the private sector. Well, there are individuals who are part of the government, maybe by virtue of being in politics, who are trying to help with resources so that you can move this thing. Mara, it looks like systematically there is no government document that said we are working with Makhura and this is what we do, this is what we are committing, this is the MOU that we are signing with you. It has never happened. No. Batho ba nkareng ba re thuša cappuccino ke batho ba baneng yes ba bereka government but government yona ka bo yona a e tsentšhe letsogo. Mara there are people in the government ba nka se mention maina a bona ba re thuša ka tšela le tšela ba kgona gore eletša gore yang kua le ka kgwetša so yang kua le ka dira so. Mara government ka bo yona Ke le mention le Julius Malema le John Mpefele. ya ke bona gore ba thuša ka mekgwa e mentši kudu go feta. Yeah. Do you think we will win to fight this scourge, the drugs?
with the current situation? No, with the I was telling ke be ke botsa batho ba bangwe ko di-shopong ke re wa bona ntho ya gore re koba batho ba re ma ba hambe go ya ka nna serious a ke bone e le botlhokwa ka mokgwa wena because e nne le bošaedi bo bontši mmereko o a se wa rena re le community ko wa government because re o feleletša rena cappuccino re ilwa ka borena le re maswanganyi famba yeah re o feleletša re ilwa ka borena. This government ye re e votetšeng ye re e kgethileng ke yona e tshwanetse gore day by day ba bone gore batho ba a checkiwa every blessed day because a ke re di-taxpayers so dikoloi tše tša rena di bereka o dieng let them 44 e ke be e se tale ka mokgwanole o tsena kua 44 wa re ma ba hambe ba thuntšha tsebetše ke bona wa tlogela bana ba sokola aker so this thing now ya ka nna ke bona e lebane government mmušo wa rena o berekane le yona because ba bangwe re ya ba tsamaiša go sasa ba buile so wa bona re mafelelo re tlo bolayana ka borena and the very batho ba beng dangerous kudu ke ba ba rekišetšang bana ba rena dilo tše bana bao ke bana ba beng dangerous and community ya ba tseba ba ba beile ka di-backroomong tša bona ba rekiša le bona ba ba tseba bao ba tsebang wena sa lela ba lata nna re ba latile gantši mara because go na le maphodisa a bodileng a ya tšeang ditšhelete go bona o ka se ba die selo those people that is why rena re no tlhokomela bana ba go betha batswadi ba ba o fola dinyaopere ba toše mo strateng ba kgone go boelela sekolong gape lephodisa ge le ka re le tšhaiša la o tšea 300 go cappuccino la tšea 300 go makhura la tšea 900 ka letšatši ke christmas mo lephodiseng e feta le salad ke christmas so there are rotten police people in this government ba ba senyang mmereko ba lebetše gore le bana ba bona ba tlo fitha ka re ga ntho re beng ka re ga yona. There is that small boy mo sešeo ba re ke mastermind o rekiša pele ga police station. When you talk about that young boy actually sekolong ke domo a senka bala le buka o rekiša le ba gabo o lebane le police station straight mara ba di selo ka ena. No, I will never be afraid of anyone who's selling drugs because ba senya bana ba rena. Ba bolaya bana ba rena. They are killing our community. Abampolaye man. Abampolaye. A ke to rapeletša boroko ka o bodulala. Why bona ba sa ditsubi dilo tšona tšeo? Le bana ba bona why ba sa ditsubi? Why bana ba bona ba sa ditsubi? Ba ba lesitše bašimane go no fa ngwana tšhelete ya dieta o stoka drug. So wa bona re ga o ne mo re yang cappuccino ga o ne mo re yang go theoga o ye ka Indian Center lephodisa šele le no kgotho mo o a tseba re ntwe ke lephodisa mošimane se o a rekiša o a tseba re ntwe ya rekiša mara lephodisa le le nyaka eng mo tshwanetse re romele moloto aba mo romeleng bo mmolaya one ko a ke ro roma ko wena you'll account. So which organization are